Ada atuh. Songgo Bah. Abah Haji Karyadi mangga diantos. Nongol bisa. Abah Haji Karyadi. Jadi banget musik nukisnya. Gara-gara kopi lendot laki sering sengat-sengot yen bengi mangkat begadang nongkrongi ning warung wedang. Abah Haji gara-gara kopi lendot sing anani dalam toa duit lan pekayaan toa kanggo nyewa pelayan. Nuhun Abah Haji Karyadi, terima kasih. Abah Haji Karyadi. Ini yang dinamakan tua-tua keladi. Kumaha deh? Makin tua makin menjadi. Menjadi-jadi sawerannya. Ya iya dong. Atur nuhun Abah. Ser, Abah, erek ka mana? Sos. Buang sampah. Tuku sapi oli bandung lanange ngopi wadone lendong senengane nglendot bae nih Abah yen ngomong pengen sewu rabine nglendong ngomongin kakang lagi kedaran ning kopi lendot Abah Haji Awas. gadine pegat Abah sepuh. gara-gara Abah kopi sepuh. lendot Terima kasih, sing Abah. anani jalan toan duit lan pekayaan tok kanggo nyewa pelayan. Luar biasa. Abah Haji Karyadi Luar biasa. awur-awur terus. Luar biasa. Terima kasih. Abah Haji, terima kasih banyak. Sos. Terus Abah Haji joget. Sos. Abah Haji tuku sapi oli bandung Why? lanange ngopi Maksudnya? wadone lendong Contoh. Hehe. yen ngomong pengen sewu Why? rabi ning lendong ngomongin abang kakang lagi kedaran ning kopi lendong rumah tangga bahagia dadine pedong. Abah Haji Karyadi gara-gara kopi lendot sing anani dalan toan duit lan pekayaan tok kanggo nyewa pelayan. Atuh ieu Abah saha? Kenalan heula. Abah saha? Abah Joni. Abah Joni ganteng. Pak Bos Joni, terima kasih. Awur terus Abah Joni, Abah Joni. Terima kasih Abah Joni, matur thank you. Goyang deui sayang. Abah Joni, Abah Joni. Abah Haji Karyadi. Tuku sapi oli bandung lanange ngopi wadone lendong. Alah. Abah Joni, Abah Karyadi, terima Abah kasih Abah Joni. Haji. Yen ngomong pengen sewu Terus rabi ning lendong ngomongin abang kakang lagi kedanan ning kopi lendong rumah tangga bahagia
kopi lendot sing anani dalam tuang. Terima kasih Ayah Cici. Abah Joni juga terima kasih. Hehe. Abah Joni, Abah Haji Karyadi, terima kasih. Thrill of Music Nur Gisa, yang lagi saya. Awal. Goyang terus Abah Haji. Tuku sapi, oli lebaran, lananging ngopi, wadone nglendong. Ada ini gua pengen sewu rabi ning lendong ngomongi abot kakang lagi kedanan ning kopi lendot rumah tangga bahagia dadine penggong gara-gara kopi lendot laki sering sengat-sengot yen bengi mangkat begadang nongkrongi di warung Medan. Abah Haji Karyadi gara-gara kopi lendot Terus? sing anani dalam Awas, tulang pakaian komot kanggo nyewani pelayan. Terima kasih Abah Joni, Abah